Dong nami, undangan nami, tugas sinaga, mananga undangan nami na Rosian kilopat. Upasa kami pa pertikiano Tuhan muna, mau lihat ya? Ala na usaha do jojo ni dong tumuta hahanggi tapi no parnya puta tugas sinaga na dong di bunut sekitarna. Asa mangara ni mahta. Sore mari hamuna dihanggi nami na dong di bunut. Sedia do amang di haroro nami asa bodoh kami. Di nalaho haroro nami. Jalan sedia do amang nalau temu nemu kami. Hahanggi muna pino parnya puta tugas sinaga do boru bere neng bebereta. Sedia do amang seno do kami. Setabi bapa ada orang di tamado bebe non nami hamuna jolo di gora hami jo namar rongat tubuh lah mono mamu. Jadi hita namar rongat tubuh boru bere tong. Ya laro namar rongat tubuh tu sakilopat asa tatong utomu. Jadi molo haroro ni rajai babai nekosan halangulu manian. Sano maroro muna bapa. Iyo benar patakas. Iyo anak di dainang. Gabi. Iyo. Iko sakah langulu do bapa. Olo. Jadi sone ma di hita. Pinopar yo puto tagu sinaga naro sisian kilo obat perawang. Asa mangara de hita di son. Di jojo ni haha anggita na adong di bunuton. Adorang so bah ngamara di hita mang. Sone ma di hamuna di hanggi nami pinopar yo puto tagu sinaga adong di bunut. Gabe bapa gabe. Rajani anggi doli haha doli sone ma nang pinopar yo puto anak ni daina po punirapong. Di son marata pak kami. Dihanggi muna pinopon di buta togo sinagan na Rosian perawang. Gabi. Alani dihamuna akana ni dena pohon di rapung pinopon di putai. Nungarade de behami di nalaho manggohi goko do jojo muna. Syakami haha anggi muna. Rab dohot boru bere nangi bebereta nadong di kilomat perawang. Sore ma pinasama tuh hamuna. Nauli. Jadi dihamu pada nami. Gabi. Ala nong rodo dong tubuh nami todong nami 1 kilometer opat. Di alas rohan nami. Asa tomu hami todong nami dong turun. Bekamu mah godang panumonomi pada nami. Jadi mulai tema dihamu pada nami. Jadi lasuang sonido dihamu dong atu nami hahanggi dulu mina sakit melopat. Mulai te godang ma diharoro muna ditikion di jakok kami mahamu dohot dengan dohot mardongan horas ma dihamu saluhuna. Horas ma tutu diho anak di denang. Pinasa mati kitu mulai te. Paho pinrapung. Gabi majalah horas malah jala gabi di penoparnya puta togo sinaga na boloni. Di son nunga maratapak kami hahaanggi songoni manang dihanggi muna na Rosian togo sinaga na dong di hulu atau perawangon. Gabi bapa gabi. Jumulo mapasahaton nami tong pasahaton tatu mata nomor 2 di bata. Di sude paso-pasuna na mangaleong tiki lumobi hat pason. Di patikian on di narohami mangguhi goko du jojo muna pinopar ni puta togo sinaga nadong di kilometer perang sekitarna. Ima tutu. Mangguhi goko muna amang pungoli soni manang ane di dainang. Di ulang tahun perak na pa 25 tahun tu mahape. Pungan ni puta togo sinaga na adong di luat ta bunuton. Atong dihamu anak di nanang pohon rapung.
Gawe na tutua. Nuaing Roma hami dinamangguhi goko du juju muna marhite ulo to seron. Ula-ulas ni roha napi na tupa muna marhite ite pesta perak muna ditikyon. Atong ngopung doli anak ni dainang adong do hubuah kami sautik song sika ni haroro nami mga adobi goko du juju muna marhite ulo to saredon. Marsangak mari batang mertua mahita nang pinoparna. Marhite haroro nami song ni mang dihamu hangi nami anak dinang pahu pinopong. Marhite di haroro nami hubuah kami song siringgit situ suara. Di atas naik pinggan haut marision harbupir. Asa dong sono hata ni na tuatuin asa hot matutu dia kasalu na hita na maramarangi. Pinopar ni putih to sinaga na dong di luar Purtibion. Songoni ma dihita di kecamatan Tualang. Asa arong dotong di son arong hubuah kami harbupir asa pir maboki baul-baul pasalongan. Pirma to dita salu na pinopar ni putih to sinaga luju-luju di aka pangama. Atong apung doli anak di nenang. Gawe Bapak. Naik pasaton nami masongon sakti-sakti nami Tuhamuna. Dalam nami songon nama urubi akadalan di tangan nami Tuhamuna pinopan putan arong dibunuton. Asang giat masjid dia ka sakti-sakti nami. Asa sakti madingi sakti matogu batong. Saluhuna pinopan putai dilihat po TV selubo bima di kecamatan Tualang. Atau ngopung doli di Hamuna kani denang. Mau lurung mengarah di hami asa upita hami tortor nami. Jadi di hamu mulai te godang mak. Di hatorang amuna diak ka siluan na balga siluan na bolon adorang sohijako kami sohijalo hami zolo mar sisukuna johami hami na jonjong narong dison. Jadi di hita salu na hita na marong tubu boru bere do ibebere ngabado pak bohui hita tu punguan toga sinaga boru bere na adong na 1 kilometer opat. Buha bisa jongjong halakot dison. Adong dope neneng sipaso tatu tat berupa lelang adorang so tajalo dope boras pirni halasida. Sate ni hasida. Jadi songono do opung doli. Gabe Bapak. Jolo saha mamang sakti nami na hubuah kami tikyon. Jolo tu adong apung doli anak di dainang naneng sispasa tomo marhite-hite pungatai. Jolo saha mania satyon. Gabe Bapak. Asa sakti madingin namang opung. Gabe atong malos ni. Jalo damang ma godang. Gabe ma jalo alani amang bersetabi hami molotung sono pedia katorok nami mabawa bahaya ma. Gabe. Godang niak kaulo namang nahudo pi tado pinuaing. Dua ma inganan di aula silalahi dohot tapian nauli. Baru tu tajung bale berangkat dotong hami akahangi muna songon na laho. Mangarupi di nalaho adong ulota nanay si ulono tadi akare manghut. Jadi songon ni mana bubo na iso dia karohani dia ada mangate. Gabe Bapak gabe. Atong pade nami. Ison nunga marnata pa kami pinopar ni putai. Di hamu ibu nami asa jalo hamu boros sati-sati ni. Asa hubasatami sati-sati nami na hubuh kami marhite na di junujung ni buru nami. Ala ni amang pade nami permusi nami. Gabi. Asa baik damang ma nahopartusi baik damang ma sigirang-girangi. Ica-ica na damang. Jadi bersisi mau. Gabe Bapak. Iro. Itu na botok kamu. Iro.
pada sini. Jolo luja mereka lagi, jolo luja ya lagi, baru becer. Iko papana rin mangelek ko, iko papana rin mangelek. Dito, jolo luja na sida, jolo luja. Dito, luja itu na sida, asay mo daw lagi na berday. Dito. Disawer, disawer. Ate, disawer. Dito. Dito. Ada nang masa si Rapus ate. Nang masa si Rapus ikon siya na rin ganto. Nang boy si Rapus. Dito, pasahan. Cesar. Hidup kembali ke laptop. Jadi songone ma dihamuna saluhuna pinoparnya puta tugas sinaga na boloni. Grabe Bapak. Anak di denang pahupun rapung. Di sati-sati na hubasa tami marhite-hite silua na hubak kami balik dikyon. Di naraw kami di nalaho mga dopi gokod juju munay. Atong anak di denang pahupun di rapung. Grabe Bapak. Asa jupang mason hata niya kana tu niya na badokon. Asa bago matok parhatuan na tubuh di tika-tika na hot mayatong marubian. Oras mahabudi na majalo sa luna. So sa nami nabinon nami siya popare na puta dugo sinagan na dong di kilobat. Tugabi na mahami sikap ni nabasaton. So ni mapung doli. Kasasaan niya kaharububi sa luna. Sati-sati na hubo kami marhite-hite ulot dari serion. Gabe jala horas masya kami. Si monang-monang si gabe-gabe. Siya pinopan niya putay tugas sinaga na dong di hita kecamatan Tualang. Sino po di kami mo late? Grabe ma, di hamu dongat tubuh nami naro sian punguan kilometer obat. Punguan namar sangapi, punguan ni PTTS bebunut kilometer obat. Di pasat tamu di poguni alaman nami ima pinggan nahot mardongam may boraspir. Namar lapatan may asang giat hot madutu dihita namar saudara ho diak kapar tuturon leswang songoni ringgit situ suara si palas rohani amat teraja si gohi gasuk ni inata sori pada las rohanami bapa na tua-tua diak kasini siluan ni tangam muna asang giak matutu markon nauli makorhona ringgan may ringgit situara napi nasahat muna mardongam matutui dohot boras ribur-ribur boras dongang ngulu songoni do ni bapak ido asa pirmen napoki bahul-bahul pacalongan pirma to ditasalu na luju-luju ma nang akka pangkuan mardongam ma dohot mual tio asa anggiat tujulan narion lam tio ma tapuota diaka parsaulion ima sahani hamulateon na boy terbasat kami tuhamu dongat tubuh nami na rosia kilometer obat. Lasuang songonido na kaning raja bulun.
anak di damang pehupuni dapung. Dina hurang tama hami, dina hurang maulih hamu, majalu haroromuna, marpabuati marohamuna, molo tu ngarong hurang lobi raja nami, idupena boy terbaik kami. Dia martamiang mahamu, asa adong ulot balga, diari marsugot, ngabaid silan si roha, siwot mo tima dihamu, dong atubu nami, nasi sian kilometer apa, butima. Gawe majalah horas apung duli. Tokaro marsite hiasan diakan marhamaranggi. Gabe apa gabe? Bolo ang kanahurang munay nahurang nami do. Gabe Ada yang matutu. mga apung duli. Songoni manang diharoro nami. Ima sikka ni na pinasama. Songoni ma pinasama to panitia. Ngai dia panitia. Wah, amo manggora hotong. Nah, Jadi mau lihat mak, tong makin balik ke laptop ade. Setabi dia murah jani hulu nami nasian kilometer. Songgot-songgot. Kaya hadiah mang. Oh, Ay moloi dang jabar ni na marhamaranggi ray ba. oh loh. Jadi O iro Ido, ay Bang. le tong panyalle Oh. namang. Ay si sada suhu do hita si ada suhu tot pinopornya puta. Ay moloi na jabar ni do masahuta do rado akatulang ira. gati majo. Tutulang taman no pasahatamuan Oh ni. lo. Olo. Unang gabi suhara mangan non. Iro. Nian ramak kasuhuto do hamu dia ka raja ni hulu nami raja sini agak narong Gabi, di Mak. ton do narong sek. Posro hamu amang. Molo Amang tuh boru. upa Ay- suhuton nuai. Ay sondo calon dewan siya to ga sinaga. Oh, Mang. Una pola sang siya mo, Iya, mo iya. ka barang sinagaon. Oke, Nih. Nun pengusaha. Petani, Oh lo. caleg, Oh lo iya. per horbo sapulado. Oh lo. Non per kebun jeruk. Oh. Non pare edang. Ison di sude, ibu pare na putih, iso tong siyamu. Molo kaburu tahun akasi bang dohi don. Oh. Iro. Jadi hala. Hola na do, ison. Lain tong naso bagi naking. Hola na do ison na huro na. Oh, iro. Iro. Iro ben so hata Oke, hon Pak. gawa ang boru. Oh, jadi ASEAN panitia pesta perak mon 200.000. Oh lo. 200.000 amang boru. Oh lo mang. Asa hubereng jomong burda. Murah-murah apa? Ay pas doon ay nga noon bilangan ni na 200.000 na noon hebeng namin yan sa berang aku jot mamang boru. Oh ito te. Bah, aliyang ate. Edo. Dohot bir. Jadi itu kupatak ala na biar amang boru. Oh lo. Penasehat nami lagi berangkat tu tajung balik. Anon hona posting anon hujalo hami salah hami anno benonna. Idu benda jolo patak kasamang boru ate. Tol, Unang anon. ano, Ido jolo. Oh emak, isa dupe Tongdo. pinasihati tong mga lang jagal tong ate lah kan? Olon na tapi non holan dua na non satu lah tu tajung balik. Jadi Sony mah ate. Jadi anak ini amang boru. Buah ada na. Ay 200 dubi kira Oh, kin. Buah amang boru terdok Oh, orang lo. saya dia amang boru. Oh, hamu man emat dokon laku. Bu, ino. Buti mah tolu haliom mamang boru, baim mah tolu 250, tolu halima tu kasih naga perawa. 250. Kamu tuh so. Unang lu jam menawar ho kamu, anggo hami sana sedia gorong pe, la jon nami 2 kilo pak. Victor, itu kamu- Ay jono 2 kilo Belum, pak. belum. Ido, jono 2 kilo pak. Dak salah kado. Oh. Oh lo mang. Ay Bila gawe, penting baik kamu tuh lu. gawe tu au don non panubosan niya kaburu tahun non gawe ibu raya non sa isan. Oh lo angkor Polan- gana boy perpudi man non eh. Mulo mulo Baik argai kamu. mardame hita. Oke. Nasa tolak namin no kube kami. Iya. Nga. Ay katungi jo kuitan sinay. Itu ributo kuitan sina. Langsung Una naman. pola sang siang mo kes Oh, beto lo. benon nami. Masuk tuh soal naik langsung itu kuitan Oh, iya? sina lah ini masuk. Eh, betul. Oh lo. Soal orang pas kan. Oke mak. Di sana dong air minum. Jadi Golda. buti may dihamuhak kay Oh na. lo. Pangiduan ni persuduk bulu ni pinasehat. Hera na jeruk men na ibaan getinion. Oh lo. Oh boy. Ayo. On request don siya na siya tajung bale. Siya sa tajung bale ron. Jadi ko sahat no tu pinasehati. Holo sahat no borngin. Ang huro nakingan anggota dewan ni calon anggota dewan ni sondo. Pengusaha ni sondo. No ba? Tor hata hodamang masa ni. Oke, Hata hodamang ma. Hurang lo be? Danggo 10 kilo, 2 kilo do. Oh. Baik, tabay. Tabay, tahu mak. Ay tor sa juta na dokon ah. Wala masalah eh.
Nga, hatapon. Ay nasorong bejero be di siguro Wah, gudang amang, gudang. Iro, Osmar, abe ijolo ni kono amil ifarawang segurang jeru. Ido. Holam mangala do hamu disi. Nga. Jadi mau lihat mak, Baik kamu mamang boru. Di so jeruk 3 kilo nang 4 kilo kan? Tuli kilo setengah dia mamang boru. Ongkosnya usah beras lagi. Oh, itu mamang boru mak. 1.000 sekilo. Golo, golda. Dohot Coca-Cola, sian Cina do tong oleh. Amang atu siamu. Impornya sian Cina kan? Jadi 600 mohon. Orang beratus ada mamang boru. Olo lah. PT mamang boru dah. Asa hukan kalion. Alana au pedagang do tong. On sakes 32.000. On 55. On 35. Molo itu tak. Dangi jadi molo na 5 piringon. Tabaim mo manang na 200. Gak gede lagi. Jadi saya ada amang boru. Maksudnya Allah Molo maju punguan tugas sinaga bunuton las nuruhan kalai kuna se kelopak kan? Air benar kami. Alani dok yang sadokol lagi. Hamun nak merpangiduan siap merpangiduan. Hami besiat merpangiduan lagi. Jadi ya. Ono 100 lagi kudo lagi. Jadi ada amang boru rakingan. Ono 100. Ono 100. Unga. Ono. Tolu hali ono 100. Tolu hali iya. Tolu hali musik. Hari una ingon SMS lama era-era. Aduh. Oh, birra. Oh lo. Dah dong betulang. Oh lo. Oh ayam do ayam. Oh lo. alana. Adong ahi bagus. Akanong di atas usia 55 naman sudah kolesterol. Ido. Molo napinadar do napinanggang ang goy masuk do laju do sudah. Aliang gua kana marmiya ko ngagaga Oke Pak. Baik nomor masa nih? Adong ayam panggang di son. Like, odang ayam sioto, ayam kampung do. Nama lo itu kan? Ekor liana do nasanga bito ka hula-hulay. Jadi di son bir. Niat sian siar itu orang sipang kilualu do dia lepamyo. Berarti sono do boru. Okos ni susah do. Nah uri puru nakisi na sa Tangerang. Mulu sa Tangerang badaun naraku. Bay mamang boru bay. Oke Pak. Jadi buah bay non le. 400 mau. 400 inna. Oh lo. Jadi itu nunga memang baru. Oh lo tulang. Nunga memang baru. Oh lo. 400 ijalo memang baru. Oh lo. Hugo hayu mau nomor 100 naik. Ban 500 tolu hali. Tolu hali 500. Pasat. Jalo. Itu. Berarti pai majola adong do so nabor hat do pelai ka tupudi. Mamareso adong do pelai lilangin na rohana. Pai ma bos maro mulai. Jadi buarong do be. Narong di request. Oke Mak. Langsung Mak isi mau longsong. Oke Mak. Nggak bela Buamang buru. Oh lo. Jadi sian panitia mon 500. Seperti dia. Anggon dangi. Amor ala Oh lo. Ala ini dampingi caleg taruh hita. Oh lo. Anggon imana nama mga lusyon dang aube. Kupasama. Gabe jala oras pasataw malay. Memang bapak tol luar biasa do maciwe ya ka anak-anak. Memang pas doi. Je lau marhehenau 5 hamid akka bapak nami akka bakku kan. Ala ni gudang ni ulaon. Jadi hubereng molo songonau pribadi ku do batung na songon na hape halakon cemburu
Molo au tu akabang taparbunuton luar biasa do holong halakot tu. Basa udok songoni. Molo dingo abang do tu pasahat. Adat tu au do ba. Rodo halakon diahi do tu kilo opat. Huingo de jedang lubat tong aladong do pisidina. Se huingo do. Jalani ba molo tung pemerhehe nauli hame. Dia kabakku. Perjolo hame ngalung lo jahamu molo tung pedang boira pak minu pita. Nong ulime. Molo tung pe tinggal kami. No songona sitio mon. Perhitio tu amat tadi bata. Dia kalau jamunai pasroh aku merhite tangyang nak kanggimon dari mersugut seroma kana uli Roma kana dinga tung marna loja hamu pading gadinggan padi mudimutun punganon. Mula madok dohonok ku do hata tangyang diau. Dohonom ma harbangat do dala tuhuta belatu dala tujabunena. Na burju marna tua-tua ku do hamu na dapat parangon. Ikut dapotan pasu-pasu. Patu sama. Olo. Apa snack yang nilai? Wah, berarti saya dewa saya Oh, 700 ina like ko. Toy ma. Ipasahan mo tu hamu na dia ka hula-hula nami. Tu sudah mah hamu pinap. Tu buang mah sudah dang. Oh, itu toh. Ikut dah bercikan dua hamu. Jadi sore mah. Ama moru di hamu na apa di nami. Dangi. Jadi Olo. Songane ma pa mursi nami. Gabi. Kita bisa mah. Olo. Oh, kami do mamita gudang nami. Masuk tu lah jolo pasata mi jo tu. Arong jo udah ko kami sa otik. Olo. Jadi maulate mah dihita saluna pinoparnya puta namar sangapi. Tugas sinaga boru beberen arong di luata kecamatan Tualang. Songoni manang di hamuna. Di hanggi nami narong dibunut. Maulate mah di parfungwata di parjupangata berarti kion. Maulo tu soni pena botar tupanami. Marhide de haroro nami, silua nami, songoni manang pabahena nami sa tonga-tonga ni wota. Las marohamunin na laho majalo, las marohamunin na laho paparota kamu. Along sautik nai amang boru di hawa kepanitiaan roh nami. Ingat 14 Februari 2024. Habosan Sinaga. Nomor 5. Nomor 5 alai ko poin nomor sada. Ate. Olo. Mau lihat. Jadi arong muse. Baru dudut akal senirohan anai si patu pon ni pinopornya puta togo Sinaga. Di nalaho marulau mahita buse dina panguli anak. Tepak na di inganan tapian naulian do. Inganan on ima keluarga mendiang amalilis Sinaga. Boru manurung di nalaho panguli anak di tanggal 10 bulan sia 2020. Langsung ni mamang urut mabuse. Di keluarga ni penasehat tak apa beriana Sinaga boru situmorang. Panguli anak mana sida di tanggal 6 bulan 10 2020. Tonggoro aja 12 September 2008. Alani dia mau nabi nopornya putra togo Sinaga. Rap do boru nami nang beberan nami. Sisa ada ulah do tiamang, sisa ada pakilalan. Dihitapi nopornya putra Sinaga. Las marohata tahalas somai sisa ada lulu anak sisa ada bulu boru dihita. Dihita nama rabarangi pinopornya putra togo Sinaga. Imagokon resmi tupungata togo Sinaga narong dibunut. Imanang ko nami joyo nami dihita namar hamarangi pinoponnya buta na boloni toga Sinaga narong dibunuton. Soni masa ni ata nami sidok mulata mi hami mang mulate masya kami. Perjolo mulate tuho anggia. Naung di basahato saluhut siluam. Ijalo hami may doho dengan marhite-hite pungwata na bolonon. Anggiat aha na pinarsita ni roham di basaw tuhat tamay. Pos roham molo siap bunut do 3 bulan belakangan ngamak kata hita. Molo punguan bunut penuh mendukungko. Tidak lain tidak bukan sebagian KTP ngatar pabungo. Ima pos di roha molo di punga bunuton na tua-tua. Jadi mulate ma. Gabe pung gabe. Didak kaning kokodo jojo muna mulate ko udang may saha ma tupunguan bunut toga Sinaga na humalyangsa di calohami may bapa. Gabi ma jala horas. Jadi las imanang uruk na. Molo tungpe na tua merdubu sirang sian tikion. Molong saat tamu tudulung muna hipas jala di rongan itu hata. Gabi jala horas ma dihita caluk na buat bapai ma tuan kodang mulate ma. Ina Teh anong dobe hita madok. Daong mulai ngasapi nakan nga te. Anong ngasa nakan nga to? Ina mama. Olo, pasa olo. Ina mate.
Nah tuh ima dong dobe nahurang. Ate, dia heran marsi sukuna kamu. Mau dia. Gabi majalah horas. Oh lo. Anak dinaina apa hubungi ropong. Gabi. Nung amarujung be dia kapar pungwata. Lubo mima siya kami pinokornya puta narong din di kilopat. Di nang usikop dia kauluta di dapang adopon nami di hamuna di gokomuna tu hami. Atong opung doli anak di denang. Borat mahami marhehena uli tumariko ni ngananon. Alay tang yang nami setong do maringan di ngananon. Asang giat dia ka acara na selanjutnya ditupak para sirohana sumurung. Masalu na pinopon buta do sahala ni daupung madongani hamuna diuluta so arong na humurang dang arong na akana marungutungut namanya nama orang sulumu bima ayah kana matua tinggal maulot tay marujungan non molon jupang di tikina sone ma asa palitang mabagabe tu bunda ko staruan adita do hita nama gabe di hita pinopornya puta to sinaga narong di luaton sotong mahita rap marsi paolo atong amang pada nami Gabi mang gabi. nunga sikobe kaulon nami ni hamin kana mangarangi pinopornya pun nami atong tinaho may namol tiyo binay may tu panuhatan bay damang masitiyo tiyo laos paromo ma nang tu hasata